Fábrica Café Timor Global e Harailaku, município Ermera, continua a produzir café Timor para consumo nacional no internacional. Fábrica Timor Global e Harailaku hahu estabelece e tina Rio Rua Lima no continua produz café to agora. Durante a existência e Harailaku, fábrica ne usa de café local, coleta husi agricultor café e a território larang, especial município Ermera, Manufahi, Ainaru, Bowanaru no município Likisa. E a fábrica Café Timor Global produz café arábica, cascara, luwak, espresso no robusta. Diretor companhia Bobilai, ba jornalista televisão Timor Post, sábado Liuba e Harailaku, explica. Quase por cento se não recência o café Timor exporta para a nação estrangeiro hanesang, europeia, China, Austrália, Ásia no Singapura. Kita proses kopi kira-kira 9% eksportasi aja. Paling banyak kita eksportasi sekarang ke Eropa, China, dan Amerika. Kita di sini kita proses banyak variasi kopi, ada kualitas lain dan itu rasa lain. Diretor Timor Global Bobila explica, café na folha e mercado nacional faz folha diferente entre dólar americano rua to dólar americano hat nulo. Kita di sini kira-kira ini kopi ini $4 1 kilo, $5 1 kilo. Ini mungkin $2.50. Nah, itu kopi bubuk biasa. Especial para consumo café cascara e ramos benefício para cura moras. Kulitnya itu dari buah kopi itu. Nah, itu proses. Sekarang ini proses jual paling mahal dari kopi. Ini di Amerika bisa jual $8 sampai $12 100 gram. 100 gram. Ini 1 kilo 80 sampai $120 1 kilo. Kenapa itu sekarang ini hemi sama cha aja, bikin sama cha. Itu banyak orang bikin itu hemul cha itu bisa detox. Kurang moras. Satu isim bot. Begini itu paling banyak semua jual di toko, jual itu health shop. Fábrica Café Nemos completa a facilidade de produção, começa a tanque a tu fazemos café musan to máquina dulas café no falum café. Durante ne uma baracusi nacional, internacional visita a fábrica ne, onde hare basic processo produção, sente café na sabor no rolamos café. Reportagem Juliana Ranahi, Selfiana Kai Televisão Timor Post.